Uganda noho President Museveni yatandikire kugamba kintu kibakweta pathogen economy yatandika kugambira abanyasayansa musimuke twagamba economy shira ntumanyise sente so yatandika kumanyisa abanya-Uganda atoburwire ne sente atoburwire ne business ahabwo kuba ihangano rishohoze sente rukugura emibazi yo kwija kuragurira abantu bari nahabwecho abanyasayansa banje ba Uganda imwe mwazore emibazeji esente zakubenza ushohora kuzomba jungu nizagumaha zije zo makorruganyo abanyasayansa bene sentezo ejuke emibaze y'abanyasayansa bingito yituriyo ntukora nibazeta natural therapeutics omu office ya president akatama kateba kwa kigenderire natural therapeutics ahabwacho kugira ngo emibazeje eyobuhangwa naco wagamba naco kagamba therapeutics njimanyisa emibazi eyobuhangwa so toyine horaji shira tinkaguruka ngunjutume ngumanya nguntumo bubazi China mbushigisha kuza gukora notekwa kugira team y'abahinji hati President Museveni naho bwenge bwe bukabana bugendera ngo value chain ningashi orutindo rwawe rwo kutamburira muka kushohozo mubazi iwe nkakaziro munyasayansa atokuza gukora wenka no yetaga abahinji nico kurebera hati waza akazire nyinshi akari noza kurebo amapikini gija emotoka nizija abantu nibaretaho za rukaka bine za kakitasi bine amajani nibabiretaho hakuba tinkakora obo bazinyine kubwiho mbiti kandi emiteji nehingwa abantu so abantu kuba kubana bahinga embazeje yongera nyenda nkweco kurebera ombazi gwito gwa vidicine government kwera amare guteka essential drugs register tubentu baradozi ezikwetaga kwa ihanga twayeshanga kugira abahinji emitwaro 31 emitwaro 31 y'abahinji okugira ngo tutunge ebishaka bikumara gukora akabaza kumukureba screen